bersama jaga pandangan, aurat dilindungkan, batasi pergaulan. Wahai insan semua, mari renungkan bersama, tempuh kehidupan. Al-Quran jadikan pegangan, kita sering merasakan cinta fitrah kepada Adam dan Hawa. Namun berhubungan perlu berlandaskan syariat, kehidupan selamat dunia akhirat. Ayolah teman, bersama jaga pandangan, aurat dilindungkan, batasi pergaulan. Wahai insan semua, mari renungkan bersama, tempuh kehidupan. Al-Quran jadikan pegangan, Al-Quran jadikan pegangan, Al-Quran jadikan pegangan.